Kisamla kibala pendap yak eksamen Meghalaya Teacher Eligibility Test hapok kalama jong ke MTET Qualified Teachers hagas balang jong ke tayo kila dawa na kesoka jela bakan penstet no ekikam kijam kibayadai bak kijing penlong yak personal interview bat bantung kam no mardor iki no hikai hek school baper jong ke jela. Convener jong ke Meghalaya Teacher Eligibility Test Qualified Teachers badap jet kelau le tu bakakan huan keladak benkerpa dek sorkar bakan tungkam no iki samla ke bela pendap dek eksamen Meghalaya Teacher Eligibility Test MTET kum ki assistant teacher bapura hagi school baper ki balat kam ule tu bakiladak ban le akan dek test bat kabasa mata kadai satang ban chupenlong ya ke personal interview ban yo ban tungkam no kum ki no hikai bapura Ulang bagi sorkar jela keladi ban pelat akan reu tarik unailar ya ke kerteng jogito ki bam semlapa sekene ke eksamen bat ban pen benai ka tarik ban penlong ya ke interview. Nrai ke sorkar kela pentip namar bagadan ke jing sapriang jong ke jing pang COVID-19 kum ta lapen jela ne ka por ban pen benai ka tarik ban penlong ya ke interview bat kumjur ka kerteng jogito ki bala syakan tat no. Badap jet kelau le tu bagi don kum basa hajar sanspa nyopo ngot tam ke belapas ke eksamen MTET hak jela brok kawai. Bat kalong ke bakongsan iki no hikai ban pendap ya kena ke eksamen ban syak tungkam kum kino hikai ka balongkat kum ka kendon jong ke NCTE. Uloong ba keseng MTET Qualified Teachers ka kuak bagi sorkar kan pendap no ke jing tungkam pura kino hikai haswa ban plepura no ya ki skul hak jela. Ngingi kerpat nak ke sorkar bahkan penyak stat no ya kena karkum appoint ka yaki assistant teacher sa kiniki government schools baper apoka jala ka jongi kat kum ka advertisement bakal pelat na komenta kiniki vacant post ki badan apo kiniki school baper apo jala jongi link bak ka personal interview namar ya ka Meghalaya Teachers Eligibility Test ka belong ka test namanta kiniki post nila adap bat ka basa manta kalong satang kiniki interview hi nang ban yo ban thung kam no ikina hikai ki bapura kiniki school te na kaleng jong sarkar hi jing shisha haka hendriu tarik jong August kala adai ban pelat ya kaniki kertang jiki rejected list bat ya ka tarik ban penlong ya ke interview here nakal yang ke sarkar ko ong ba nakadaw jo kanika pandemic bakin extend shishu ya kata kapor ba kin extend ya kata kapor balano kit pen bana kit sepen bana ya kata diet balano kit pen lai ya kata rejected list baru ya kanika date of interview here menta kala jindon kumbalai bana eru ba kimpat penlai ya kata you rejected list te nakal yang jungi te kasulong tak jikitu ke sorkar kasong ke sorkar pat lano kan decide ya kata bang pelong ai kene ke interview ai re kumbangi tep bana kal yang juga sorkar kala pen bana bala arpui tarik kan kendan kene ke reopening of schools kan bang pelong baik ka jing pli sendan baik school hende suki in kata ka PS mana kan pen kat pli kene ke school te nganget baka sorkar syo kata ka arpui tarik jau ni ubna bamanta bakan syo ban pli kita ke school kan lein okai helor kita kenang bangiru nakal yang jungi kibala adap train ya ka yangi kibala adap train kan DLN ngila ban ai kata jing syakri ya ka yakini kena kan kibadan kam yaki no hikai entah